Yes, reka tugusuhuze twifuriza ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi updates n'amakuru agezweho muri uyu mugoroba turi tariki 3 z'ukwezi kwa 10 2025. Niba usanzwe udukurikira ari ukaba utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura umunsi ku wundi ujye ubibona uri uwa mbere. Tudatinze rero, mu kagari ka Rukara mu murenge wa Rukara ni mu karere ka Kayonza, abacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko birukankanye umushumba bamutera amabuye ubwo yabahungaga agwa muri damu ahita ahasiga ubuzima. Uyu witwa Habimana Samuel w'imyaka 19 y'amavuko bamuteye amabuye kuri uyu wa gatanu tariki 3 Ukwakira 2025 aho yari ari kwahira ubwatsi bw'amatungo y'umukoresha witwa Bahati Sharire ahita yitaba Imana. Uyu musore yatewe amabuye n'abacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko bamuziza ko abatangira amakuru kuri polisi yuko bacukura mu buryo butemewe, ikabafata. Bamwe muri bo bamaze gufatwa gusa abandi baracyashakishwa. Ibi byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukara Nyirabizeyimana Immaculée wavuze ko ibi byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Ati amakuru twamenye nuko hagana saa 3 n'igice zishyira saa 4 batubwiye ko yaguye mu cyuzi cyitwa Cyabatanzi kiri hagati y'akagari ka Rukara n'akagari ka Rwimishinya. Rero yaguyemo rero yitabye Imana. Twahageze nk'ubuyobozi bw'ibanze n'inzego z'umutekano n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Kugeza ubu ngubu rero umurambo wakuwemo wajyanywe mu bitaro bya Gahini kugira ngo ukorwe isuzuma. Muri ako gace hari ibirombe bitandukanye byera kuri 3 byahagaritswe n'ikigo RMB bya kompanyi yitwa Vumiko birimo ibyo mu kagari ka Wangire. Ngo kuri iyi nkuru y'u Burundi ikintu habayeho ikintu gisa nk'ubugome cyangwa se uburangare bukabije, ariko nanone bikaza guhuzwa na leta y'u Burundi. Byagenze gute? Ni ukuvuga ngo umuryango wagiye kwibaruka bisanzwe imfura yabo bageze ku bitaro bakirwa n'umuforomokazi aranababyaza rwose, ariko biza kuba ngombwa ko uyu mwana avuka yapfuye. Rero uyu mubyeyi yasabwe gutegereza umurambo w'umwana we kugira ngo amuhabwe, ariko biza kuba haza kuba ikibazo cy'uko mu Burundi muri bino bitaro uyu mubyeyi yagiye kubyariramo nta moruge zihagije, n'izihari ntabwo zikora, n'izidakora nazo zirasa nabi ku buryo nta n'ahantu wafasha umurambo. Umubyeyi yategereje umurambo w'umwana we nk'uko bisanzwe, hanyuma umurambo we w'umwana babuze ahantu bamushyira, bamuzingira hano amakuru dukesha SOS Media Burundi avuga ko bazingiye umwana mu ishuka bakamushyira muri sale yitwa sale d'attente. Rero uyu mubyeyi yavuze ko bategereje umwana baramubura, hanyuma biza kuba ngombwa ko basaba ibisobanuro. Umwana wacu yagiye ko twabyaye umwana nubwo mwatubwiye ko yavutse apfuye ari hehe? Ni ibintu byateje ikibazo gikomeye cyane, bizamo amayobera akomeye, dore ko polisi yanabajijwe ivuga ko yabujijwe gusaka muri kano gace, ibibujijwe na dogiteri w'ibi bitaro ubikuriye, ni dogiteri witwa Renova Ndayizeye. Uyu mugabo yabujije polisi gusaka bino bitaro. Noneho turashaka kubihuza na leta y'u Burundi. Ni gute umudogiteri, umuntu ushinzwe ibitaro, abuza polisi y'igihugu kuza gusaka? Reka dufate urugero nko mu Rwanda. Bishoboka ko mu gihugu cy'u Rwanda umupolisi yajya gusaka afite ibyangombwa byo gusaka hakagira umuntu umubuza? Ni ikibazo gikomeye cyane. Bishoboka gute ko umuntu yabaje gusaka mu kigo cyawe bitewe n'ikibazo kirimo ukamubuza? Ese byaba bihuriye na leta? Turaje tubigarukeho 5 kuri 5. Rero iyo yari incamake, reka tugeze inkuru mu buryo burambuye uraza gusobanukirwa.
ni amakuru aturuka mu Burundi, aravuga ko mu ijoro ryo ku itariki 21 Nzeri umuryango wabuze umwana wabo wa mbere rero wapfuye avuka mu ivuriro ryita ku babyeyi ry'ibitaro by'akarere ka Ruyigi mu ntara ya Bubanza ni burasirazuba bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko ibyo byago byafashe indi ntera ibabaje, aho umubiri w'uruhinja wabuze mu buryo bw'amayobera. Umuryango rero ukaba urimo gusaba ibisobanuro nk'uko ubu umuforomokazi wari ku kazi iryo joro yabitangaje, ngo uyu mwana yavutse apfuye ahagana mu masaha ya saa 8 z'igicuku cyangwa z'urukerera, kubera kutagira morgue ikora, ibyumba bikonjesha byanduye kandi bitanakora. Umubiri w'uruhinja wazingiwe mu ishuka bawushyira muri salle d'attente. Uyu mubyeyi bise NC yagize ati twasabwe gutegereza gutwara umurambo, ariko nyuma y'amasaha make ntiwari ugihari. Iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ivuga ko polisi yahise ibimenyeshwa, bivugwa ko babujijwe kugira icyo bakora n'umuyobozi w'ibitaro witwa Dr Renova Ndayizeye. Bivugwa ko yababujije gusaka aho hantu. Abaturage ba Ruyigi bo baribaza bati ese ubu ni uburangare cyangwa ni uguhisha? Abakozi bashinzwe ubuzima batifuje ko amazina yabo atangazwa bavuga ko ibi bintu atari ubwa mbere bibaye, kandi biterwa n'uburangare bw'abaganga bashya babona imyanya y'akazi mu buryo budasobanutse, kubera ko ari abayoboke ba CNDD-FDD. Muri 2023 muri ibi bitaro bya Ruyigi bivugwa ko hari uburangare bwagiye butuma abana bavukira hasi ku butaka. Ni ibibazo bikomeye cyane rero turi bukomeze gukurikirana kugira ngo tumenye byinshi ku makuru arimo kugenda atangazwa. Wowe rero ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi. Reka tukubwire ko igisirikare cy'u Rwanda, igisirikare cya Uganda hari inama ikomeye bahuriyemo ndetse ibera ku mupaka. Ese baganiraga kuki? Turaje tubigarukeho. Rero iyi nama irimo abayobozi bakomeye bo mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF ndetse na RDF muri rusange. Si yo nkuru gusa, tugufitiye inkuru yihutirwa ari nayo turi buhereho, ivuga ku inzozi roto. Murabizi neza ko ni umukino wakundaga kubaho ndetse ugacishwa ku mateleviziyo atandukanye nka televiziyo Rwanda ndetse na TV1 ndetse n'ahandi hatandukanye, kuri radio ndetse n'ahandi. Uyu rero iyi gahunda yahagaritswe byihutirwa, bivuze ngo hari amasezerano yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na kino kigo, ariko ngo hari batubahirije. Turaje tubigarukeho 5 kuri 5, ntujye kure. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rubinyujije kuri komisiyo ishinzwe tombora y'igihugu n'imikino y'amahirwe NLGC rwahagaritse uruhushya rwari rwarahawe Inzozi Roto yabaga muri kampani yitwa Carousel Limited rwo gukoresha tombora y'igihugu kubera kutubahiriza inshingano zikubiye mu masezerano hamwe n'amategeko n'amabwiriza agenga imikino y'amahirwe. RDB mu itangazo yasohoye kuri uyu wa 4 tariki 2 Ukwakira yavuze ko guhera ubu ngubu Inzozi Roto ntiyemerewe gukoresha tombora y'igihugu mu Rwanda. Uru rwego rwakora icyakora rwamenyesheje ko abatsinze bafite ibimenyetso bigaragaza ko batarishyurwa. Inzozi Roto iracyafite inshingano zo kubishyura. Rero runizeza ko ruzafatanya na NLGC bagakurikiranira hafi kugira ngo bamenye ko bari abantu bishyuwe. Kuri ubu nyuma yo guhagarika Inzozi Roto, RDB yatangaje ko irimo gushaka biciye mu ipiganwa abantu b'abafatanyabikorwa bashya bazajya bakoresha tombora y'igihugu. Naho abayobozi bo mu ngabo z'u Rwanda RDF n'abiza Uganda UPDF bakorera hafi y'umupaka uhuza ibihugu byombi kuri uyu wa 4 tariki 2 Ukwakira basoje inama bari bamaze iminsi 3 bahuriyemo. Iyi nama yahuzaga abayobozi ba diviziyo ya 2 ya UPDF hamwe
na diviziyo ya 5 ku ruhande rwa RDF ikaba yarabereye i Kabare ndetse na Mbarara. Ni ubwa 6 abayobozi b'ingabo z'ibihugu byombi bahuye. Inama yasojwe yibanze ku gushimangira ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi, ubwo ni igihugu cy'u Rwanda n'icya Uganda, mu kunoza imikoranire hagati yazo ndetse n'abaturage batuye ku mipaka ihuza ibihugu. Mu ijambo rye risoza inama, umuyobozi wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka z'igihugu cya Uganda, Major General Francis Katirwa, yashimiye bitabiriye inama ku ruhande rw'ingabo za kiriya gihugu cya Uganda ndetse n'ab'igihugu cy'u Rwanda. Major General Takirwa yagarutse ku kamaro ko gufatanya ku bufatanye buhoraho mu guhangana n'ibikorwa bitemewe byambukiranya imipaka, asaba impande zombi gukomeza gusangira amakuru kenshi no kunoza imikoranire. Yavuze kandi ko ubufatanye nk'ubu ngubu bugaragaza ubushake bw'ubuyobozi burangajwe imbere n'abagaba b'ikirenga b'ingabo mu mpande zombi mu gukemura ibibazo bihuriweho. Major General Takirwa ni Takirwa yashimiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ku buyobozi bwabo bufite icyerekezo bwatumye iyi gahunda ibaho. Yanasabye ko bashimira abakuru b'ibihugu, abakuru b'ingabo z'ibihugu byombi ku ruhare bagize mu itegurwa ry'inama. Yunzemo agira ati impande zombi zungukira mu mutekano usesuye kuko abaturage bashobora gukora ubucuruzi n'ibindi bikorwa bibyara inyungu biteza umutekano uhagije.